Ihohoterwa ry'abakongomani bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi ni ikibazo kimaze igihe kandi gihera ku butegetsi bwa Mobutu ubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire. Icyo gihe abanyamurenge baribasiwe birukanwa ku butaka gakondo babwirwa ko atari iwabo ahubwo iwabo ari mu Rwanda. Ubutegetsi uko bwagiye busimburana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwagiye bugirwa inama kenshi ko mu burasirazuba bw'iki gihugu hatazigera haboneka amahoro mu gihe abakongomani bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi badahawe uburenganzira nk'abandi banyekongo. Uyu mugiye kumva ni Thabo Mbeki wategetse igihugu cya Afurika y'Epfo kuva ku itariki 14 z'ukwa gatandatu mu 1999 kugeza ku itariki 24 z'ukwa 9 mu 2008. Aha nawe yagiraga inama ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guha uburenganzira busesuye abakongomani bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. There's a problem in the Congo which has not been resolved up to today. I'm talking about the DRC. Hari ikibazo kiri muri Kongo na n'ubu kitarabonerwa igisubizo. Ndavuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko mubizi, mu bantu batuye Kongo harimo n'abavuga ikinyarwanda bitwa abanyamurenge. Iki kibazo rero kiri muri Kongo gihera mu gihe cy'ubutegetsi bwa Mobutu ubwo yangaga kwemera ko abanyamurenge ari abanyekongo. Nubwo bavuga ikinyarwanda ariko ni abanyekongo. Ni inshingano za buri guverinoma ya Kinshasa gufata abanyamurenge nk'abandi banyekongo. And it's the responsibility of any government in Kinshasa to look after this section of the Congolese population like any other. But you remember what happened during the Mobutu years. Mobutu took the position that these are foreigners. Ngira ngo muribuka ku bwa Mobutu ubwo yafataga uruhande ruvuga ko abanyamurenge ari abanyamahanga. Ubu se nkatwe abanyafurika y'Epfo twihandagaze tuvuge ko abaturage bacu batuye mu majyaruguru akiri uburengerazuba bavuga ikinyabotswana tukavuga ngo si abanyafurika y'Epfo nibajye muri Botswana. Iki kibazo kiri muri Kongo rero ni nacyo cyatumye havuka abamayimayi. Abamayimayi baje bibasira abanyamurenge bashaka kubirukana ngo bave muri Kongo bajye mu Rwanda. Icyo mvuga rero ni inshingano z'ubutegetsi bwa Kongo kurinda abo baturage kuko ni abanyekongo si abanyarwanda. That's the first problem. The second problem. Icyo nicyo kibazo cya mbere. Icya kabiri, imirongo migari y'ubutegetsi bwa Kinshasa usanga itagera mu burasirazuba. Igihugu ni kinini, muri make hari guverinoma idafite ububasha n'imbaraga zo gushyira ku murongo uburasirazuba, bituma hayoborwa n'imitwe y'inyeshyamba. The country is very big. So you have a weak government, weak imprint of the government on the east. It means other forces emerge and take over. You see the M23. You can't avoid the phenomenon of the M23 as the government of the Congo unless you say we, the Congolese government, murabona M23. Ntushobora nka leta kuvuga ngo uzakemura ikibazo cya M23 udahaye uburenganzira abakongomani bavuga ikinyarwanda. Ibyo nutabikora nibyo bizatuma M23 ikomeza kubaho kuko bazafata intwaro birwaneho. Twaganiriye na Joseph Kabila turamubwira tuti ni inshingano zawe zo kurinda abaturage bawe bo mu burasirazuba. We discussed that with President Joseph Kabila. It's your responsibility to look after these people in the East.